Bila jednom jedna princeza koju njen vitez svake večeri pričao priču za laku noć. Ali pri povratku kući vitezu je na put palo veliko drvo, pa je morao krenuti stazom koja ga je vodila kroz začaranu šumu, cijelo vrijeme misleći na svoju princezu. Vitez naišao na vesele jelene i dobrog čarobnjaka, koji ga je prenio preko 7 gora i 7 mora u svojoj čarobnoj letećoj kočiji. I tako je vitez nakon dugog puta konačno stigao kući da poljubi svoju princezu za laku noć. Najljepše blagdane uz neograničenu komunikaciju i zabavu s onima koje najviše volite. Želi vam Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno.